konga Bruce abantu nababi munonga kandi Amos haba hoki wataburwa ki uzuma byaranga atakozere mbaga akate byo kujya ntabwo kigiye kunsasa abatahira ubugenyi bona abantu abecyaro mu cyaro mutarabahire kaje abatahira ubugenyi bari abakampara bari ukitoba muri kwata byo kuyabe namashaki bito bwa Amos wataburwa byo kuya nibyo byakwiha ikintu cyona nece byo kurya ibintu bigumire kandi mazima tuwabi he ibintu bigumire hatsinga mbere ubugenyi abe nakoro bwacu be buryo bwacu kandi mawo mutabana batagraduating abe batakushima nyorango cy'insazi zo mu cyaro cyona no kwetamo abantu kababiri moshango ebyo kuri basere ebyo kuri bakushanga byona be bari yomba twarano batano baheza ki nango ka tuze nango ito tukagira tukamukora remero tukarya moshano jango yatakurira bacyaro yatakozirito inkito tukabaza naza kuja mukarafe nsakuja tumukora no tumuzika konga we zatka nikiza bajango umuntu nayezara buzuma Amos yanje ni watorasho okulia kwa bamara hobuz meshitinza cyaba hobuz ono yombere byo kureba ubugenyi atiyo no dega ngo ubugenyi abena bukore cyaro no bambe yo dega ngo umuntu koro ubugenyi baburyo bwe cyaro cyo nejo ninga baburyo babanywane be nabanta abakunywana nabo ninga ngahato mwana kwa bena somero ko aketa banywane be bakije bakcelebrate iyo no celebrating na waben ngunu manyana mta imabo kuzemu kaza kumwibire bitoje Nere cyanta mbere ni wo muntu koko yitwara ukashangura special kashangwe ni oshikiriri manya hati echukwe pasa no jangu shayine bintu bashuka kwa ine bintu bwana ona jo kuja na korobye na ona yetabankai na bora ko yitito banda bacara kabanzi twe niyo chegumano ipaka yo gusu cyanta mbere ni bwana Amosoriye cyata Yesu kandi yobo kwatireka yasho bwana hati ni wale wajitoro cyo wafeka yago ukana nyenda kugambira otakagenza otakashaze sumweji ngo ihofire umuntu yakora ubugenyi nabatabukora cyaro cyona naye yabukora abanywana be abanyabuzare na naba bakwena ubije ba celebrating ekintu cyane na celebrating mazima kugira ngo naza kwete cyaro cyona imwe cyaro cyona imutekateka ngo umuntu yakora ubugenyi mu cyaro manya ubugenyi ndabutana na urufu no kuferwa kandi ubugenyi no celebrating ekintu cyakwa na celebrating wampuriye musuruwe ayo yondeke nyitwe byo kurya bawo ukaka kubuza mbere hati kana abo chika abo cyo jango natura abo cyo tagenza akatura nabo kampara no manisa checho mbere hati kakagenza na akatura na mama akiya mama kabira kagaha kadi itota twire kadi kuri wana ko wasore batarahire kadi o hati baratahire bije hati kankubuzo no jango bije tuwensi yona ninga tukurundana jaro mbere hati yafa naza kuzikuba no mutajye mutwete gukora biti to kwisha kurya n'abanteje mirire je mukundire byo kuryeje wataka kutonga nsigo bugenyi bwana ko butari bwaso ubutari bwo munyabuzare wawe umunyacyaro just no Rwanda bugenyi wotari imwe kanganeje kaya nyontera abantu abacondozeho mbasa eje mukundire byo kuryeje nibiza kurya abantu ukakangambe eje myaka yawe twakomero no bunja mama saga no yaka kangambira busha